Pamirsa Bupati Badung Nyoman Giri Praste nampenin baya abing sane embit ring pantai Balangan Jimbaran, Kuta Selatan. Pai ketandane pacang nureksain ring lapangan ngenenin kuentanan nyane saha dokumen perizinan wangunan villa sane megenah irika. Bupati Giri Praste risampun sidang paripurna ring gedung DPRD Badung Mausang. Tim Dane ring Badung patut nureksain langsung ke lapangan. Selanturnya hasil inucap pacang ke Parumang sareng tim sane wenten ring Badung. Nampenin indik kewentenan wangunan villa sane kekantenang durung madue izin inucap. Giri Praste Mausang Kabupaten Badung sayage masesele saha mulat sarire. Napi malih sampun wenten undang-undang cipta kerja saha kewenangan. Pai ketandane pacang Marumang sareng tim antuk ngambil putusan. Tios punike pai ketandane taler pacang nureksain kahanan ring lapangan. Sekadi kauningin, abing sane embid ring balangan memargi ring tanggal siki Maret nelintang, sangkaning wenten lino. Tim gabungan saking Satpol PP Badung, Dinas PUPR, Dinas LHK, BPBD Badung miwah Trantib Kecamatan Kuta Selatan sampun tedun ke lapangan. Pangupaya inucap antuk ngicenin surat peringatan SP1 Majeng 4 akomodasi wisata utawi villa santukan nenten mersidayang nyihnayang dokumen perizinan. Tim punike taler masang garis pembatas pita kuning ring genah inucap. Parwata Bali Pos nguningayang.